Что для вас Якутск? Якутск – город в Российской Федерации, столица республики Саха. Образует городской округ, город Якутск, третий город Дальневосточного федерального округа по численности населения. Самый крупный город, расположенный в зоне Вечной мерзлоты, ребят. Вот это будет интересно, друзья мои. Kimere ere tuhugar oloğun kalbır Günlerin olu kurar Kasıl kala nehebit Kanna kelli bit Doğulu garesi disti bit Doqatiydi bit İste bit günayı Oloq bu çeçiri turar Cebeğe, otbeğe, bahar beğe Bola turar Seri kıtta tengnen erer Mazceller Keda kıstübe tüttün kihi körün sirgener İlk sağ sıtın sımarın Sıttı sılcağın Subu sulları turar cenganın Saptağın Üngəğin duen Tangarağa Ebiteri tağayağın Doğurdu kayalgağa İtəğəl deser dom Dom Isi dom Masaları don Jetut dom Canlam Jakutskay Korattan Varallara Jolunun Tuarattan Saha sirin Gelir keskelin Kör ordu burgan Tepselleri Canlam Jakutskay Korattan Varallara Jolunun Tuarattan Saha sirin Keller, saha siriger Doğu olumuk gelen elbəği sidiher Dasımuk, hasımuk biləri bihi sirbitin Dasımuk almasımuk dillərindən istibitin Barından barı dağanı görbədəğüm tutan Xanna bara turarın bilbəppin uruqutan Olun nugar bar balbaq, ınaq söysaq Ülə xamnas qotona yağar bılaska bolbada Hatır bıt tavalar, xanna balları balar Gördörün ərə xanna turalları urahallar Toğa batçanı deri bilbətləri bihi geni Haydaq satan görbətləri batça Ulaxan siri, mantan bararı sanalaqtır Qarçılaqtır, sana Allah'u sağalı onluk yaxtaqtır Hatına muksirin körü, keretin söğü Hanıtın nübetti bu qatın olunla köher Bu, döydütün